baba. Akulo buNazaretha akulidwala elibushelelezi behlula abani Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Umama uSibiya ke lo ukhulumayo bathi ke uMadangazela abanakho uzalwa kaDangazela bese bethi ke uMadangazela ayibonga inkosi. Ngiyabonga ukuthandwa bangcwele. Ngiyathemba niyamangala ukuthi uphumaphi. Phumaphi uMadangazela. Nomama umdlula umangele ukuthi ngiphumaphi ngoba bengangitshelanga. Ngathi washa izemndenini ke kwaMasuku ngathanda umfana wakwaSibiya ngingazi ukuthi ungwakwaSibiya kanti ungwakwaMasuku ayibonga inkosi lokuzalwa lekhaya ke eMaNazaretha. Ngase ngifika ebusuku eMaNazaretha ntambama ngase ngithi cha mama umdlula uMartin no14 ayi ngeke ngikwazi ngikhathele izwe likude eMaNazaretha. Ngikhathele phela amaNazaretha ngoba sebuNazarethini nje kukhona imndeni engesiwa amaNazaretha ayibonga inkosi akhuluma ngayo umfundisi Gumede entabeni yaseKhenani. Ubaba enike umfundisi Gumede inkonzo wakhuluma ngale ndaba yomndeni wathi maNazaretha engcwele wathi ekhaya kubo wakhuluma ngekubo wathi uyambonga uShembe ngoba leli ivangeli lika Shembe lafika ngamakhosikazi akubo ogogo bakhe ayibonga inkosi. Uthi kubaba uGumede kwakunenkosikazi ayenzima kakhulu engamfuna kumbona uShembe yaze yaphuma ekhaya yakhe indlu yathi ke ngoba la ekhaya kusemzini wesabatha awubasa umlilo wathi ke mina ngakheleni indlu lapha engizothi khona kusemlilweni eyishisa umuntu maNazaretha semlilweni isalukwazi kodwa sabuya sathandwa uNkulunkulu. maNazaretha engcwele ngiphuma endaweni yasebuhleni ngoba echaza nje umfundisi ngiyabonga ngiyaxolisa mfundisi ngifeyilile.
uyethu uthisha mayifundisa izingane khona eziphasayo khona ezifeyilayo ngithatha amavesi abamathathu ngafeyila amaNazaretha ngithanda ukuxolisa kubaba into ngisizwe lesihlabelelo sikhuluma nami amaNazaretha uma ithi uhanjwa ngabambala ithi indlela inamatshe nameva amaNazaretha akuzwile lokho ngiyangimangala inkonzo zithi inzima lendlela inameva guquthandaza besho bengawazi ameva amaNazaretha umfundisi ukhuluma ngameva abekhona lapha makuphuma umhlangano amaNazaretha ayingcwele bengikhona uphuma kodwa noma ngibthaka amaNazaretha ayingcwele angiphilile kahle kodwa ithe ngiyangikhathazela nje ithe mayiphuma inkosi yamakhosi bifakele lijazi baba umfundisi eyakhipha ngalo umbotho ejele amaNazaretha ibifaka umjivo oligolide bese ibamba lana eswini ibifaka ibhande lengwe amaNazaretha athi umbotho wayibona inkosi yamakhosi ifaka ibhande lengwe kodwa lasalajika laba igolide yaphuma inkosi yamakhosi inhloze lana ubona inhlozo ubona ukuthi uthukuthelela indlela ngoba uhamba nabangcwele bakha kabo uNkulunkulu zaphuma insizwa zagabadula amaNazaretha leya ndlela amaNazaretha indlela engicabanga ukuthi mina mangiyibuka indlela ngelila ngesoyihamba kwelizayo okudinga noma ungakwazi ukuhamba kodwa kufanele uyobona umhlangano uphuma ngoba wena uyagula kodwa kufanele uzikhame ngelinye ilanga uthi sengifuna ukubona uphuma ke nje ngoba ithenye inkosikazi ngangigula emkhokheli kodwa ngaye ebuhleni ngiphethwe ngengubo kodwa ngabahamba abantu bayokhipha umhlangano ebuhleni ukuthi kwakhulumizwe ngangalazi lathi hamba ubona umhlangano uphuma ngase ngithi abangithwale ithi lenkosikazi base beyangithwala engahamba ngaye ebuhleni uthi baphuma bahamba behalalisa inkosi iphuma uthi bahalalisa uthi ngezwe kunyakazeka amaNazaretha ngoba hey indlela zakhe ayiqedwa zokuthandwa kwakho umuntu ithi lenkosikazi bamangala babengishiye edokodweni ngoba ngaphuma bangibona nami sengihalalisa inkosi yamakhosi iphuma ithi angazi ngasukuma kanjani ubaba ukhuluma ngendaba enkulu ukhuluma ngendaba yokwehla amaNazaretha uyakwazi wena ukwehla uthi ade ngikhuluma ngayo lento siza lapha emotweni bayazi bazwile uba bekhulume bese nabe emotweni ukuthi ukukholwa kungukwehlela ngezansi uzenze wena omkhulu impela umkhokheli uzenze impela kube inkosikazi endala kunawe izimangala kabo uNkulunkulu khona umfundisi lapha umfundisi ebuhleni abathu babugcwenza lo ababa uyaphila ubuNkulunkulu lo ababa uyabuphila ubungcwele ngokumbona kwami kangazwe ni umbone kanjani ubaba ugcwenza uthi uma umbingelela Nkosi yami ahlanganisa izandla uyingane make wathi nje ha umfundisi wenkosi ngibukeni wenze njani ugcwenza athi ngani yami akhothame umangala ukuthi akhothame umfundisi ugcwenza uzoyinyeza wena ukuthi umfundisi wakhothamela mina manje hayi ufuna izulu maNazaretha ufuna lobu bungcwele obufuna ushembe emzimbeni yethu nasenyameni yethu nasemphefumuleni wethu lisho njalo ihlabela de ngisihlabelela sithema sithi indlela incinyana iyohanjwa ngabambalwa ngeza kwehla inyembezi phakathi enhlizweni yami ngathi minakazi Shembe ngoyihamba lendlela oyishow la kuhlabelelweni ngoba isihlabelelo maNazaretha kufanele ngelinye ilanga uma uhlabelela usibheke ukuthi sithini usungahlabeleli nje asho njalo uNkulunkulu athi ungathandazi nje ungazi ukuthi ukhuluma nobani uyendlale kahle inhliziyo yakho ngiyabonga nami ukufika emzini wasesabelweni ngithe hawu ngiyabonga uNkulunkulu kodwa ntambama ngiyacela baba ukuthi ngibe khona ngiyezwa mama bathi hayi bebetshakadule siyabonga mkhokheli walomuzi umkhokheli odlekayo umkhokheli owemuka labantwana ngoba mkhokheli uma ngabe kungadleki wena angeke kulunge
uma abaphathi kuyibona bomuzi behlela ngezansi uyokwakheka umuzi baze bababaza abantu bathi hayi umfundisi ungenye indlela unedewezwa nje ukuthi kuzunyazi uyazi umfundisi uyazi umkhokheli uyazi utamatisi uyazi ubanana uzofika kubaba lapho ingane zitakadule umfundisi ebe yiphoyisa kuphela lazo uma kukuhle khonto engiyenzayo ethempelini umkhokheli uma ingane zithi mama sicela ukwenza ukuthi ngithi bathi abamakukuhle yenzani omakoti mkhokheli badela konke bathi mama uma kuvuma wena nje uma sihamba sibika kuwe sithi mama sicela ukwenza ukuthi uthi yenzani batabami ngoba usuku bakhulula abantwana ngoba umkhokheli obophayo kabonke uNkulunkulu ngoba ziyabopheka nezinto ngoba basakwazi abantwana ukudlula bazodlula kanjani phambi kwakho kufanele umkhokheli abe umuntu odlekayo umkhokheli okwazekayo ukudlula abuye eceleni athi dlulani batabami kodwa nginigadile ngiyanibona ebese esolela isola khona ebese ziyalalela nezingane zithi hayi usolile lana asingenzi kanjena ubaba usolile lana asingenzi kanje ubusesolile Ushembe ufuna lelo vangeli maNazaretha khulumile maNazaretha ayingcwele umfundisi uGumede lapha enkonzweni yasekuseni wazi wakhuluma nangathi bakhokheli wathi enye inkosikazi yake wahamba wayemzini wenkosikazi eyayizela ingane yodwa yomfana wasekushona uyise wayesefika umfundisi esomshumayeli wathi mama khulisa lo mntwana wathi lo mntwana uyoba zingane ezilishumi niyezwa maNazaretha wathi uma umkhulise kahle ungakubonanga kwasemhlabeni ukhulise kahle lengane yendoda iyoba zingane ezishumi uthi kwahamba yayisidlule emhlabeni ingane ifunda 10 uthi ngase ngithi Shembe ngizofika ngithini kuleya nkosikazi uthi ngase ngiyaya uthi muhle umgcotshwa okhetha ukuya lapho kushona khona kunokuya emadilini obesethi ubusukhetha la okunohamba vangeli khona omningi ubusuthi hayi busukhetha umshumayeli uthi umshumayeli hamba ungiyele lapho kulesi sifo abantwana bayathanda mabevelelwe okubi kufika umfundisi maNazaretha yey uyibona ukuthi makufika umfundisi sekuphelele uthi noma ubukhala uthi kufika umfundisi uthi sangena kulomuzi uthi yakhala inkosikazi yanele yangibona uthi yakhala uthi ngayibamba uthi yezwe inyembe zigobhoza uthi yangena la ihlombe lami uthi nami ngangena kwelalo uthi yakhala isikhala ngezwe elincane itshwinini zihanjelwe ingane kuyo yodwa uthi yakhala inkosikazi uthi ngayizwi siyehla ngobonda yathi Shembe sengiyavuma ngoba nangu umfundisi wakho ayihambi ingane yami hawu umfundisi wenkosi masivelelwa izinto siyathanda makufika umfundisi siyathanda makufika umshumayeli yey kodwa makufika umfundisi ukuphelela konke maNazaretha bethi mase bekhona abafundisi baseyoni lapha bese befona amasifundisi beseyoni bekelele ebesengena umfundisi uDlamini busuthi kuphelele Nkosi kumnwandi ukufika komfundisi kwako kwashona nathi kithi kodwa kwathi mase kufika umfundisi kwase kuyaphelela ngoba abagcotshwa bayithemba labantwana abangemuva yey siyithemba bakhokheli kade ngiphezela inkosikazi lena entabeni zaseMaritzburg bekusuzwa ngena umhlangano kodwa isilona esethempelini lami umkhokheli wayo uyagula kakhulu usekhona umama obambile uthi ngiyile kulo mama obambile ngamtshela ukuthi ngishonele umkhonyana wakwami bengakashadi uthi ingane ziyahlupha ngoba ngathi abashade ngoba umkhonyana beseqedile ukulobola enze yonke into kodwa kwase kuyafika ufa wangitshela lo mama ekhala weMaNazaretha kuhle ukufika komgcotshwa mawuvelele usizi sengizohlala phansi wangitshela ekhala lo mama wathi mkhokheli
wathi ushonele umkhwena wakami wathi bekuyingane yami ekhala la ifonini ngathi weNkulunkulu wami wazwakhala uMandlovu ngathi ngajika wathi